tak pandai buat. Yo, pandai. Apa ni? Pandai. Rufan, habiskan video ni. Pertama sekali kita sediakan kuali. Lepas tu kita letak minyak bawang merah, guys. Kita masukkan paha yang sudah direbus sekejap. Belum masak lagi ni ya, guys. Okay, kita goreng dulu. Dia akan keluar banyak air ya, guys. Jadi kita mau masak sehingga dia kering airnya. Jadi bila masak dia cukup kering sudah, guys, begini. Kita tabur sedikit gula. Supaya dia punya ayam tu boleh caramelize. Lepas tu kita letak balik sedikit minyak. Masukkan halia dengan bawang putih. Lepas tu masuk sedikit rempah 5 rasa. Kita masak sekejap sehingga dia naik aroma, guys. Itu sudah wangi, guys. Kita letak sedikit air. Masukkan sos tiram. Kicap cair. Kicap hitam untuk kasih warna. Chicken powder. Ke api. Kita masak dulu sekejap. Campurkan semua tu. So kita masukkan air, guys. Kita letak bawang goreng sekali. Mau resepi bawang, rajin-rajin tengok konten saya. Kamu ni pemalas betul. Masukkan telur. Tutup. Dan masak selama 10 minit. Kasih naik tu, hangus sudah. Oh ini. Oke guys, selepas 10 menit hingga 15 menit kita buka. Wow, tengok. Siap sudah. Sama. Belum follow sekarang. Kau belum siap lagi petayamu.